Kardong bini Newsfast Karbi Anglong birta thanjibang nili sami songjali lingwengpi aprangsi birta dipipen arjuikha BJP fan kaparem nangji anki regional party isi dopen parem nang pupusi KSA asam pen perang kiamailong pangdakpon BJP party pen tiket kelongdun rupsing teron fan kangthum karni mate karchupon Model Code of Conduct pangdak pondet apita government advertisement abinar law and order atum hekpon pedet Indra Awas Yojana IAY Lapen Pradhanmantri Awas Yojana Gramin Mate PMAYG ahem so longdun jimanitu mingkan thongkep chonghongdepta longdun bebe Karbi Student Association Asai Hemalong Anarlo Pormalom Perangkiamai Kangnipon Bangsolong non-MLA election ahut Karbi Anglong pen BJP atom Karjab Dunji amen pangdak ponlo Lapen alang tumpen Karbi akai reng nangji puke asapta kamathave Lapen hemprek nangki piponji alam si ave lasi non kedoan Karbi Anglong Regional Party kedoan ning isi dopen BJP phan kaparem ponjelong cerap rapet nang poputa KSA mai phusimian rong pharpen herangkia mailong jaipon Athek kedamtang antame BJP asor karpen Karbi Anglong arat kari Article 244A nang pachon pipopu Home Minister Rajnath Singh tame chechak ponlo tame pini ani anta BJP sarkar kangni ningkan kep kepleng pon etlo puta pherangkia mailong jaipon News Text Report Newsfast Karbi Anglong West Karbi Anglong 20 nong Baithalangso LA constituency aparman along BJP asong pen tiket kachapalong dun abang phurup sing teron aphan pini Baithalangso hithi along kangthum karni mate karchopon pado bangso karchopon along Baithalangso Municipal Board Chairman Chandra Ronghang BLTC Vice Chairman Harsing Rongphar Baithalangso Lems Chairman Robinson Teron Edwin Crow pen kedanglo penangan BJP asong along klembang phu klembang phiatum chetong dun si mesian pen archopon Wothat langso pen Rajan Ronghang Newsfast Karbi Anglong 18 nong Lumbajong MAC constituency manja pen kilometer serke prachi tim anbak doji kahelu Lumbajong langso disama 2 Sikari Hanse polling station ke parlo sarthi inghi arongarat amekar kangbura teron asopo Rajib teron ahem tun atum Indira Awas Yojana mate IAY Lapen Pradhanmantri Awas Yojana Gramin mate PMAYG pu Sorkar pen keron ahemso longdun jimapu kachong hongdun ningkan thongkep par etlo bonta pini arni anta esonbak sorkar akerap kilong dunji angring avelang Lapen non election aporahut nangte bokbom lilo akaprek arat charia song atumta ason alang chak nang pitekang lipo lamthulam dokpen nang padok nang bai lipo bonta ningkan pho apharman ang bongpen election vote ki jogdun arni saki ejoy Lapen kata biskut iplang pen anpar ronggrup ahawar thangnat kachelar ang thek ave lasi ronggrup ahawar kidu ke boy det Lapen akai ding pi arjon chongdat chotelo chotpen hemrit chobochi arat aphan sorkar pen akirap Lapen kapaching thur asayamu kunat loputa Karbi Anglong Autonomous Council kachariatum aphan karjupon padu hemta sorkar pen ta hemta litum longdun de ke ahemta avi dothai vipin or vi tanang jang lok lo sinon ni tempa isondak nang rabima pusi ke chuning ri do manjapen Dilip Hanse Newsfast Karbi Anglong Kilik apor hut pulote government pen ason aron kapang dak pondodo bangso government aron atengsi anutin a political party satumta kachedon dun pado bangso kilik aron kapalang dun jephan law and order atom phansi arpu pekpon bangso arpu pekpon det apita law and order atom amithang asai kiklem amukibang riasonsi thekpon long lapu government ahin pen emili kilik apharman arni hot pondet apitke government pen kapalang pon government advertisement abena thekpon etnangji bon sitame lapu lakhat roksi kopili constituency angkangar lokido langthat pen amreng constituency ahoy longke nonpu anta
banner hekpon pedet bangso joini West Karbi Anglong District Congress Committee lamjai sarpo rensing be ahin pen BJP a party lapen law and order atoma phan lamthe karbok pon arjoik sinang BJP तुम्हें आरंभ करे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ला तुम आकाम हवे नाहक ता आकाम हवे पुलिस लॉ एंड ऑर्डर लाहाय तुमता ला सरकार अभी की दुनसी लाहाय तुम थांग क्लेम हाय है क्लेम थे नंदा नवकुमार दले मंत्री आ फोटो के दो एडवर्टाइजमेंट मुखा नंदा थालांग थाप लंगा तोला आरंग हाला बिथुं एमएससी कॉन्स्टिट्यूएंसी लंगा नंदा रिंगा बेग नंदा रनबमला नंदा स्कूटी रनबमला नंदा पिबमला मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आलाम माथि आबे लासि लातुंगा मा था बांके चौबाई सकाय पेन तुम पक्पी पेनले बेर सितामे कार्बी आंगलं नय आसाम होय बीजेपी गवर्नमेंट दो अपत लासि नितुम के क्लेम आलिंता चक पुसेलां तुमिपु लासि लासो बांके रात सि नन के बांगिया इलेक्शन हो बांके लासो बांग इनसाइपो लापेन बीजेपी अपन पारेमसि मे तारिख हिनियार निके आसाम आलं रियलं बांके कांग्रेस कचारी पन महाजुत बंधन लासो महाजुत बंधन आ सरकार सि दोपो लापेन लासो बांके रात आतुम चिनी पामे लापेन नाले तुमिहिन पेनिल तुम पचिनी बांग लाहेलो जे लातुम के आरन कारकान आरन केक्रोइक्रे आरन आलां तुम फंगे जाता वेलो आलां तुम कुपी मांगा बा थाला हेलो आरन लो आलां तुम कुपी मा के क्लेम लाहेलो आरन लो बात संविधान ला आवेला कॉन्स्टिट्यूशन ला आवेला रूल्स ला आवे रेगुलेशन ला आवे लासन से बीजेपी तुम नन बांके क्लेम मो केरेम जे आहुत के लासन लमति मेलुर नि के केमेबिया पर के मेन कार लुक इतिहासन अथासी बीजेपी तुमता नन बांके केरेम पोपोसी मेन लाहाय के क्लेम ना बांके आलां तुम कामां हु मांगराम पेन पार्लिन पार्लो एसी लाहाय कामां हु मांगराम दोको को जॉइनिसी लाकाम लाहाय काम तुम क्लेम बम Keroni pen Rensing Teron Newsfast Karbi Anglong Non Malong Sohan Bir Time Tongsinan. For the first time at your town, Lifeline Diagnostic Clinic, MG Road, Tipu, Main Market, Karbi Anglong. Doctors RS of OBS and Gynae, Skin Specialist, Medicine Specialist, Child Specialist, Bone Specialist, Consultant Eye Specialist, along with all the facilities such as infertility clinic, ultrasound, hematology, microbiology, biochemistry, ECG, clinical pathology, pharmacy and much more. Master health checkup of general health blood, RE, ABO, RH, diabetes checkup, thyroid profile, lipid profile, kidney function test, liver function test, RE urine test also done here. Book your free home collection at 970-736-7150. Thank you. Bertakan konten nanjirui thulu. Karbi khaya tumta don rap chetting ni det ason dolo. Laso ajok non ovi kimia tumaphan pachetting ni det jia phan pura pini mai ing nipon bangso mai khatkhati rong khelan habe teron arong along padoponsi dhonsing teron ahemalong adonarap chepachini pon. Laso along ong nihu milin saidu saikha doan chetong dunsi don rap chepachini amai pu amen sing ponlo bangso along me pumen sing rong hang lapen kong chun bang golap rong phar aphan rpp pon si mesen pen pachun pon mai dodet api choran esan chora phruisi mai chekak pon. Newsfast report Newsfast Karbi Anglong. Pinya Berta Lansi Pajut Iklo Dumi Thakme Kardam.